Pa evo, kad pogledamo, čekajući kišu, usev kupusa, strategija zaštita od gusenica i leptira kupusara koji znaju da naprave problem u proizvodnji kupusa. Pre svega moramo raditi kombinaciju dva preparata. Znači jedan koji ima jako inicijalno dejstvo, kao što je Hunter, i drugi na bazi Bacillus thuringiensisa, znači isto takođe biološkog preparata kao i Hunter, koji deluje na larve. On deluje tako što sprečava preslačenje larvi i samim tim nemate sledeću generaciju. Sve ovo trebamo raditi preventivno. Čim vam primetite prvi beli leptirić da se uleti oko kupusa u vašoj bašti, znači vreme je za tretman. Nemojte da čekate, kao što je ovde slučaj, da jednostavno imamo biljke koje su izrešetane oštećenjem larvi i već su napravile dobru štetu, tako da sada kada radite već možete računati na nekih 10 na 20% smanjenje gunisa.